Tuchache South niko bono abisi yo muchumbe we constituency yoko bwaterana amone kiombe gia daraja mbili Vision Volunteers lenyara kwa bagi goikirana ase enga mwe yanyara kwa bagi kumurekerwa okogania kwa renge aroro negeta seni kemo kiburaria na koena na obokonyi bwechi ndagera na boigo koenekia una abana benga yo banyare kwa bakonyora obokonyi bogosibigwa elinde banyare kwa bakorusiwa se obokongu bwechi nda obanyare bagotwara kurengana na barabunigo omugaka bwenga eyo James Okeo hanyarite ko bagagusiri omonginoye emyaka ebere yanyarite ko begweta gwetera somo basokana bwepara okukoirete Okeo gotigara amona abana 10 abona yanyarite ko ba omochando omonene goikirania magani abo akirarituko gati yabo koeneke ngonyare ko bagakubaira ase skuru nabo igo koeneke ngabanyara ko bakwenyorera endagera yabo yakirarituko nigo enga eyo ya Okeo yanyarite ko ba komenya se obokongu obonene hoikera emambia yelitiko lero asobona banyara ko bagochenga ko bwatikana na obokonyo budipo na sanya na ikirana ase engeyo na gusanga mona intoro botiro ko batia wone kero to abaigeti channel na watu akagirite ngomongino nkubwenare rigere aira nari ndabana bai kubwatikana no mubasokano webara oyobeta semia kebere yairire Oika omosubati Evelyn Kwamboka gosirio bugima bwaye nigo atigete amati yaye asumu chando monene asebono litukulia lero obokonyi bonyara goika asinka eyoyo mugaka James Nyanga Okeo na ile ni abanyagita alinga mbiyamone kya mwankonyi sana konya manene ngolari njara no ngonya koni musigete nkoni konya nkoni musigete musigete nkoni konya nare dra bana baisukari bana tuwa manyire gutigara bono na ande etabu enene mono abana aba ko barenda negasi nyina tayo mo muroyo minto mara ko minyokotionia umusie oirana abana ngosoma baraba banda bake kurende bono na masomo besa nchiri goisana no ni mesie no ni ndagera teri goisana Boigo nige gotebekana nigo bamenyete asobole mu butali obwabo maega yaba iboli babo gusira nakubatiga asoboko ngobwe oyo mugato metwe negari pake paraka akahonchukana na marakaza karokule umwana yo mintonga sinyonga inko eko mukaye batebete nganko chikoe gutorase igabulite pakarero igabuna tukwanaga enkeywe yabana 11 mo nigere asakongu Goika asabana banyaruka gutagende skuru amatukonsi asekerenga giokorera abana bamwabo abake ilitatu mwabo anyare kogenda na kubaligeria endagera ya kiralituko. Nilipata watoto Iranda Hospital walikuwa na malnutrition, walikuwa na dada yao huyo wa 15 years mwenye kwa primary school. Nilikuwa outreach na daraja mbili Vision Volunteers, nikaweza kufollow up, nikawapata kwa ward na ukweli walikuwa na jiggers na walikuwa na malnutrition. Tumekuwa tukifollow up pia na hizi jiggers, tunawaosha na tunawekea dawa. Kitu ningeomba sana ni hawa watoto huyo wa 4 years na our twins waweze kupelekwa katika hata children's home for the hadi 5 years ishe ndio malnutrition isiwashike tena, kwa sababu watoto wakiwa under 5 years bado malnutrition itawashika. Abisi yomubunge okitutu chache South Anton Kibagendi nigo yanyara weso kia na kubwatoka obokonyi bwabene na kubulia abantu bonsi kubwaterana kosokia ebikora bunebiga chingakye chiboigo kurwa bisi yomo MCA we ward ya Bogeka nigo boigo banyara kulieira yogo chikobasira asobwagachi. Tumetembea kwa huu mji leo kuja kuassess ile situation ambayo tulikuwa tumeona jana kwa TV, na kwa kweli tumeona kuwa kulikuwa na shida kubwa. Mheshimiwa Anthony Kibagendi ametutuma hapa na ofisi yote ya CDF na ofisi ya constituency tuweze kuleta chakula kwa hii familia ambao tuliona kama ilikuwa ni jambo ilihitajika kwa haraka. Pia tumewaletea uniforms au watoto na viatu za shule. Pia ameahidi kuwa atanunua mattress. Leo si mara ya kwanza, hata leo asubuhi tumekuwa hapa. Tumejaribu kuengage tuone vile tunaweza saidia familia. Lakini jambo ambalo nataka kuomba waizani, kitu ya kwanza, the immediate need here ni kuhakikisha vile watoto watapata chakula ili waweze kustahimili kukaa nyumbani na kuenda shuleni. Ndio yule msichana akiongea akisema ya kwamba sometimes they work in shifts. Wanaenda shule kwa shift. Huyu akienda leo, mwingine atabaki nyumbani. Pia tunashukuru
Hawa madaktari ambao wamekuwa wakisaidia hii familia, kumbe wamekuwa na hii shughuli kwa muda sasa. Tunashukuru ile hatua wamepiga. Hawa watoto hawakuwa na birth certificates. Hii familia haina shamba, ile shamba wanakaa hapa ni ya shule, ndio maana shughuli nyingi haijafanyika katika hii boma. Coordinators, wazee wa mtaa waweze kuzileta ili tuweze kuzielewa mapema, tuone kama kuna njia tunaweza saidia. Mateyue ni goya gokera obokonyobwe na kwenelia ngambuya mono ase bano babere no gosemelio konene ili banyari gusirwa gonchereria magimabo ankyo. Akimotokonye no ndo bwata bokonyi kurwandonse bakiturigererie nkeye na watusinyire stokorwara stokogenda. Asante hata Kibagendi, asante sana kwa kunisaidia hivi. Vile walileta hii chakula, mchere na marawe, nasema asante. Ginko ripoteria Ndizi TV kurwa sekenyorukia Nyabondo kegotoke ward ya Bogeka imeyebunga ya Kitutu Chache South elietaliane Dipon. Asanya.